Deka iconic celebration call jong Lionel Messi. Pynbud wujud Bellingham, ryngkat Harry Kane. Haga cingil kai pyrshah iaka Slovakia. Pedang singapa ya piki para lok. Ki para jor ki bujupet. Ya ki video haga ne ke channel. Ke jingker pat ya pi. Lada pimpat da bang subscribe. Singapa ban subscribe ya kane ke channel. Wujud Bellingham ubalang orang ilakai. Jong kari England bat kum joro jaga klub Real Madrid. Kumba idol jong udai Lionel Messi. Bat bon sen hero wujud Pynbud ya kane ke celebration call jong Lionel Messi. Kum joro hakane ke jingilakai pyrshah ya ke Slovakia. Wujud Bellingham ula Pynbud ya kane ke celebration call ryngkat Harry Kane. Hakane ke jingilakai ke Slovakia ke lepen her serniu ya ke England haduk ke minit ke bakandai peu plusau. Hakaba ke Slovakia kala tamme ke England haduk ke ne ke minit ke balapan her serniu ya ke rangilakai jongkari England pat kham tamme ke nong kersan ki jongka. Handrai hak ke minit ke bakandai peu plusan. Wujud Bellingham ulia ban penpai ya kane ka gol jong ke Slovakia. Bat dai lengba hakane ka gol ka ba wujud Bellingham ulia ban tap ulele keman ryngkat Harry Kane. Deka iconic celebration call jong Lionel Messi. Kane ka jing Pynbud jong Bellingham ya kane ka celebration call. Kane ka pan pahaduk kano uburam bat ui ya uni urang ya lakai ubakan saitam jong ke partai kata Lionel Messi. Bat hakane ka jing lakai ke England kala ban penlem ya ke Slovakia da ar lakawai hakane ka jing lakai lembak ki kol ke belatap lengba wujud Bellingham bat Harry Kane bat lembak kane ka nam job ke England ke liak bandrong syaka quarter final hakane ku Euro jong menta usnang kublai shibon ya piki para lok ki para jor ki bujupet ya ki video hakane ka channel ngin skendopat hakawai ki video kublai shibon.